non molam bangke pan card ka apply ta joy igolo athema aadhar card dolo te la pan card bangke 10 minute ke apang bong benda nali tum pan card long lock ti mate download igme la minute ke apang bong pen la pen la so video ta nili selamik elo koson si ke apply ning mala so puthak ta la silang nam dilang pule nali tum la I button long sta me link bang longi la so link lo nali tum ber igon la pen langdam igon lapen aadhar card do pule pan card nalitum apply ego lapen minute ke bang bongkalte minute ingko yang bon nalitum pan card bang ci download long lock po tangte la so download det pen nalitum adak download lo polte dak digital verify signature bang nalitum dak question mark so son se do kok titi la sila so question mark pini bangke pa vededi mate verify ko son si nalitum la so verify ning mala so putak si pini bang nili so video nang wan pi iglo lapen afrang sin element laki avinas teron lapen non kelang bom labang kenali tum Karbi 2.0 YouTube channel lapen non labang so channel long jong si madule nang khomri milang polote nali tum subscribe ingon lapen adung het bel arjan tadui dakka nali tum berpon igder non lapen bini bang la so video aputhak lo nali tum thekpon long pol la video arlo kosas de verify ning ma lapen a process lahai hui banali tum klarda galam la video alo details theklong lapo lapen tuning riglo nali tum video ke cheng pen kijutan ke langi fancy tuning riglo lapen non 2k ke pleng po lata nang o elo subscriber maximum 100 mate bang farung si an ta nang nilo lasila bang prabjen pen stame non 2k bang lepo lasinili ta giveaway fan stame chithik pon bomlo lapen nali tum jong se giveaway chipe hai pulote LABANGSO YouTube channel nali tum afrangsi bang subscribe ik nang po lapen misen a comment nali tum video tina long ta pinang po lapen video share nang po lapen like ta pinang po yo lahai hello a process bang chik ki hai afan polote la sinali tum la probjin pe la tuke bang nampe pleng dun po posining thelo lapen pleng da pleng vek po lapen giveaway fanle kaduka veta chithik ik dingo tangte la intro bang lang ik na intro lang dat pen video le cheng pon fit la penali tum la screen ong thek pon longi la sona pan card jong sinali tum insta pan card jong si simar pulte nali tum download pulote dak bangke nali tum la puak kung thek longi signature not verify nali tum thek longi la so verify bang koson si verify mala bang pin nali tum na so video arlo thek pon long ikpo la pen pina ana bang pu abang phitum nangkar jubang do koson se signature verify ma mate pan card verification ni ma jo na so puthak nangkar jubang do la si nali tum ta jong sila son pan card jong se download tang do pulote la pen verify fi pulot verify filang pulote la so video long nali tum thek pon long ikpo na si parda de pen langdam nang stame nali tum video ke cheng pen kijut an langon la lo pulte nali tum step by step bang nali tum chini ikpo mate klardak alam chini ikpo dak tangte prabjin pen dam na process bang ingpu iglo na la pen nali tum la so website long wang iknang po la so video description long sta link bang long ikpo la pen nali tum la dak pen la so video long pen lang ta cho incometax.gov.in iec fo portal nali tum dak thek pon long ikpo la pen la dak pen nali tum pan card pen आधार कार्ड sta me link me lapen e-verify return do e-pay tax do lapen income tax return ITR status do lapen no TNN lapen link Aadhaar status do lapen da son thak thak da insta e-pan da pen sta me nalitum salam melo lapan card bank ya la hello lapen pen an option do nalitum dak sta me nalitum dak thek longi verify your point po thek longi la sodium sinalitum ber iknang po dak ber ik det pen nalitum atheng no dak asap so loading ikpo la pen loading det ka prek urgent time dak nan chiklang ikpo la pen aprang process pan nalitum skip ke pin video than te pin nalitum lang ikon la la pulte nalitum la dak chini la pen nalitum dak loading det pen son urgent klang ikpo aprang si dak step ke thom do nalitum ke chini nai aprang si dak enter details pen verification la pen pan status nalitum dak thek pon lang po aprang si nalitum dak pan card number bang nalitum dak pen ber pon ignang po la nalitum ka download tang la so pan card number la pen det pan card long ke do amen nalitum dak fill up pon ignang po
la pen aku la date of birth nali tum dak pen fill up ponang po la pan card long ki dot teng la pen dak pan card long ki pidon la so mobile number nali tum dak ber igna po dak ber igde pen la continue option long nali tum ber igna po tang te nili dak prab pen nili details dak fill up po la pen after a process nili dak lang pon to ik nali tum la pen nili dak details long dak fill up ik thailo details fill up thai pena finally tum dak thek long la continue option long la sodim nali tum ber ignang po la sodim la continue pe tok dim da continue long ber dat pena fit dak loading po la pen otp banali tum a mobile long staminang le ik po la so otp banali tum dak pen copy ponang po otp banali tum copy ik denon copy dat pen la sodim nali tum ber igo dak la pendet otp jong sinang le rek pol nali tum la recent otp pudi la sodim ber tunon la pen la dak otp ni li fill up ik elo fill up that pen aphi da instruction da nang pilo nali tum hala star mark do an nali tum fill up ik thainang po la pen nali tum la thekloi otp fill up that pen aphi la valid pulong dak ber ik nang po valid pulong ber ik that pen aphi dak loading pa sapso loading that pen aphi nali tum dak thek ponlong po the PAN card is active but details are not as per point. The lesson kitok do PAN card status bang the PAN card bang la so PAN card bang non active hoilo PAN card ni li afrang da verify alo la si the details la da arjanang klanglang that network of that joini si dak nang klang le dat lo la penangli tum ta lesson thak thak le nali tum ta verify go tang te nali tum la digital signature bang dak verify that po la penangli tum la so PAN card non le download pustame ada gala detail la verify digital signature bang ada verify bang la son green tick do ik pona li tum thengno theglong ik pola son lan cho la process bang sungse la joy pick la pen pen an aporta dang ne dak la verify bang ke la si prabjin pen jong sinali tum ta la son PAN card insta PAN card jong si apply la pen download allo pola tinali tum la signature verify phane bang nali tum la nili na kita proses setting le nalitum da claim igon la pulte digital la verify ikpo ni la hello la proses la sela so video kilang pen stamin nalitum asap so tag ikpo pusining thelo la pen la so video nalitum kan ma share on share ek tha la pen video lang misen pulte like comment la pen kapre ke la subscribe lai hoi banalitum ting ni ikrinon la pen non 2k ta ke pleng po jong sinalitum giveaway jong sinang pulte 2k la na pleng dun srak nang po mat la pen 2k jong se pleng te nali tum giveaway ki high chance to la pen misen na comment to igon nali te video kan ma share on share igon la chalo giveaway chip high phane la hello a process bange nali tum ta jong se son PAN card dopal te nali tum ta verify igon la pen pinya video long bala chalo la sid kadoka ve la Karbi teach 2.0 YouTube channel ke lang ara do an pan stami nili hen pen KARDOM